Uria wari gavana wa kaunti ya Nairobi Dr. Evans Kidero na afithomwe warutia wira kaunti ya Nairobi gukinywa igoti-ini thutha wa kunyitwo muthenya wa ira. I want to assure you that we are going after all those who issued those permits. Those ones will be prosecuted. Mutongoria wa bururi kugo mumuri uyu no guthie na mbere na aria manyitire itemi hari kuhitukia waki uyu mweru ikinya ria kiwatho. Gicanja kwiyumiria gatagati ga ikundi igiri ikirwira mugunda njiro kuri andu eri magurarire na gutoro thibitari. Nashemania na munafi riga kuma mucii wa Naikuru uri oroiga guciarwo gwake no ta kwa munafi Raija na kuheanirwo kuhitukira muraika.